Umuhoreri Minisita w'ina yebembirwa umunyishengero wa Bugangizi West Kandori State Minister w'Ibyentambara Fred byamukama babanduze no kurambura abahingi bo mwana kwetorore gombora yona kwenda kwetegereze bizubu Everton barabamo twine nsigo eziturateka umubine bitwara imye tukalime byina byaguma byashami twine nsigo z'umurema nkezi bale strate za KR8 KR9 10 nanasali zituzine zo kuyamwe mwana so buhereza tucyagwagwana no kugura insigo ziragura higuru obukoko obukubani bwomese mwana ntuhinga tuteka mukonko mwa mubazi bwo kugira ngo tuzifuhirire zibe kurongi zitakayoma gucyatubuzire kuba amazero kurambura kw'abahingi Minisita Fred Bwino yatongoza ekibiina cy'abahingi bo mwana cyaci Kora Coffee and Processors Cooperative Society Limited. Coffee Development Authority kujya kuikara role mukahali tukwatiraho igroup yanyu enu kurandi watu kwata anoni watu kwata mutwe watu kwata handa wetu mukoleki mwemuketiniko ebibiina ebyowega tubigumye kubanga wetuyita mu bibiina kitwangwira okufuna ebyo twagala. Minisita Bwina agumize muyagira ngo nka government nibije kureba ngo bakwatiraho ecyoma cyo mwana niko babase kutungura entasi njagala mukole nnyo nafwe tujja kwakwatirako mukuze brand yamwe ekibiina cy'abahingi bo mwana kibatongwizeho kirimo abahingi barukurengo mu 200 kandi bine eka z'emisiri yo mwana zirukurengo mu 182 gasha kwa Thomas tumwebaze.